Tabukai ekdom funga jisiri ge fung kaham norok to basa ekhona takhono tabungkha time busuk 5টা ekngkha asuk kwchangma jora parung thangkha funga jisiri basa jagya tini ani funga jisiri basa mani 5টা ta pungma jak funga jisiri bile je thanai kolomani season kwchangma faite afuro oro phaphaiye morning walk ni phaphaiman ta ge kwchangma jora tei pura pakka parung thangkha tabuk je a jora je first oro funga jisiri phaphai a jora phaiyoga ka time no tini sokpayoga tara ge kwchangma jora rogo se phaina muchungmani kwchangma jora ni phaibe bele haida tabukai sal kasai phaidrop tabungkha 519 5:20 ngna naketa tabukai o lama to sable or kisa rakawi na exercise mono haike mana nai yak bisrap khaiye tamkha je satung phaiasa o jaga jodi asugui to khanke tabuksu jora to no barasuk sip phaiya anke kisi no bar phayo ta anke sal to tabuk kasatui ke tungya khwasa ke jefru tung wafru kutulna nei wansugui tongo ta anke ke sab saisung ba ke lamo kisa exercise khaima jora gari bo phairo ke distabungo ke srapsa bukdown ma khaimani no aram nangi theka ke oro to jagri bula ke khana ba soni ro ke khetoro khlaisana khetowo to pura freely bile aro to kono gari cycle bike phaiya ga jaga to haino khaito mano exercise ke tini ke amsuno khaisana ke klaya balokha tak ke regular ke thaising to salasuk pasaya kongke tak to pasai phekya tak tung sinaita thanoni no tai srapsa to ke thang sinaita ke norok to bada basa saimia tabuk to sarap pasta rokung kana ke 2-3 months changing de khaimano maya nagenta omono ge agi to ta hetongmani na heda je saimana ge tabuk taisa naibgana ta sonamna bagino ang try
खालायनायटा हायटा के तिनि से फार्स्ट बा के फार्स्ट खालायनाय खायमा के किसा कम खायना नांगौ के तिनि किसा कम नंग सनाय के आं बतिया सर फायलायजाक फायलायो बरावखौ करा 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 खाब्रं लायो आराम नांगौ फुङा जे सिरिबा या गे जुदि याक न अमो न जुदि राग रुना निगेंके अमो न ता yang bai yang न राग रुना निगेंके अमो हाइके माखाइसे नाय गानावो ननाय याक म हाइके फलक नाय अबो हाइके खलाइमा न मै एंया 15 बारले मानयो हाइपनो तिनिले फर्स्ट खलायनि खलाइमा नेंके अमो हाय रॉक एक्सरसाइज बुक डाउन खलाया बलखा जेसपनो दवय बुक डाउन खाइमान हुनपानो खाइके नेता तुरुक थाजिं साल कामां ताक साल हाबथाय थांका थानानि सिगां कुतुला सिगां जागाने किसे सिरि खगने गेना चिरि के बालंगा बागे माने मा कुसुगो गामोन बागेनो सिरि खगैबो नायनो नांगौ वाइसो सिरि थान्दा नबासि माबाय तं थका बुखा जतनी इको आंनि फायो जे आं थाजिं तंमा जागानि फायो अ जागाटा अ जागा खैतो थेफुं बिदो थेफुं के अ जागा वानसुक दंगो दुगान द खलाय दंगो नहमे के ते 2-3 सप्ताह दुगान और तांजगै मानो बिसिया चिकन टेटे न तांनाय बिसि बाजेट गरै तामखै दंना बना बिसि बाजेट गरै अ जागा चिकन टेके तामखै जे खलाके एक्सरसाइज कलम थाका आं 1 घंटा 1.5 घंटा अबो हायरगले आं आरो हाइन टंका बुसाक न हाय खलायनाय ताबु मातुको नाय फुङा जिसिरे तुको खांकै जे कलम तयाबो एसे क्लियर थांबायसिनो टंटंनायटा के मर्निं वॉक खाइमां जे आरो किसा एक्सरसाइज खाइमां ताव कलम तै माने पें टंका कलम तै तो सब आसक सरमलिया के ता फुङा जिसिरे तुकुना नि मा टकाटा नवर किसा फाइमा पाउं टका फुंनि बागै जे साइमे आता के खानाबो खलायनाय एक्सरसाइज तामखाय जस्ट सोनामगोना के तिनिन बागै आमसुंना हामबाय।